Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, wa huwa alladzi ansha'a laha as-sam'a wal absara wal af'idah حتى ينبغي لها أن يكون خليفة في الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث أو كما قال. أما بعد. Salam songkem sempe pangabekteh dek seteja para alim juga nan seteja para ulama sekasohor andep asor alos tengka gulinah patut ikabiarsah seteja dedebunah kong langkong dek selera nase mulya Kiai Haji Istiqom Idris juga nan selera nase mulya Kiai Ainul Yakin, seteja para masyayikh, para guru, para ustad, saya tak bisa abdina sebut setong per setong asma agung ajunan. Bentak ngurangi rasa hormat dari abdina menggoda ajunan semulja. Seteja para rabu, para onjengan, sepo anum, saya sami-sami segek alongku, nyampetini pamondut, terjukan kolmai onjengan dari sahibul hajah, sahibul bait, sejukanan badan kaula amulja aki ator kabitan kalaban amutja syokor karena ajunan Allah subhanahu wa ta'ala zat sema agung terjukan zat sema soce kalaban karsa epon saat malam bangkin kak dinto badan kaula sarang ajunan sami rabu sami mulja bisa apangki engkun kak dinto amarga nyampetin pamondut terjukan ngolmai unjengan dari sahibul hajah, sahibul bait yang kika dinto Bapak Muhammad Syafiuddin sekeluarga di dalam tarikase agung yang kika dinto tasyakuran Pak Polo Are atas lahir epon potreh seeparingin asma Mikaila Azzalia Al-Mahira. Pramila dari Kak Dinto pancung porong pandu epon ajunan sangat yarap mungku dek kapotri Kak Dinto. Muka-muka potri Kak Dinto etitia kia potre setakwa dek Allah subhanahu wa ta'ala kalaban ngajalani seeparinta terjukan acawi seelarang. Terjukan etitia kia potre seafakteh dek ka orang sepodua epon afakteh dek ka agama terjukan afakteh dek ka negara. Pos paceteh melak matah melak ateh muka-muka putri Kak Dinto etitia kia potre sa apek teh ngasteteh ngerteh jugenan pang lepor ateh. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat tersalam semoga eta tepake deka mastikana alam yang Kak Dinto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia sesoceh seampun abekta beten kaula seteja dari curang asor si tak kaokor
dari telaga kainaan sita kasamaran saing kebetulan kaula seteja malam mangken bisa arsa aki ngelesera angin keimanan sita jekbe nyaresep dari bebe ka utek sampai karentep dadi bebetek. Para rabu para onjengan sebetul kaula amul jaaki betul kaula minangka pangajum tareka pangangkit lampae saat malam mangken bekal ngajumaki angkidan tareka sebekal kalampae saat malam mangken tareka sekabidan ingki kak dinto al-iftitah bi umil Quran seka dima betul kaula nyuun dek salirar semulja Kiai Haji Istiqom Idris kaangkui ngabiti tareka sekapeng dua menangka pamangusan sholawatun Nabi bimbahadil qiyam seka dima dalam hal kak dinto bekal emaus sarang salinar semulja al Ustad Khairun Nas Ibnul Warid se kalaban yaringi kalaban pamausan sholawatun Nabi terjukan pemokolan hadrah dari Barakatul Usban Duko Timur Larangan Pamekasan tor tarik kak dinto bekal epoket tor epong kasih kalaban pandua panyampurna seka dima beten kaula nyuan barokah epon dek salina semulja Kiai Ainul Yakin seka dinto angkitan tarik kasih bekal kalampae saat malam bangkin dek sateja para masyayikh para guru seampun kacabisan amanah beten kaula ngatoreh bekto kalaban tertib terrontot ban dari beten kaula menangka pangacum tareka pangangkit lampae saat malam bangkin sanalika ajunan semirabu sami mulja tapangki tendek tonduk sekorang sontuk acuman okara sekorang akor tunatung kapamator dari ATC paling asor nyona sapora se sobung bedes ebon wabillahi taufiq war ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.